Ćao ljudi, ja sam Jovana, a vi gledate još jedan video iz serijala Hashtag Obiđi Srbiju sa Jovan. Ovo je moje prevozno sredstvo za danas, znači nemam vozača, sam svoj vozač. S nogice ima da motamo. Oprostite što nisam oprala biciklu, ali takva je situacija, nisam stigla. S obzirom da idem s biciklu, pretpostavljate da neću idem daleko i to jeste istina, mada nisam u kondiciju. Ja mislim da ću da preživim ovaj put. Da ne dužim više, krećem na pedalanje. Postoji li ta reč pedalanje? Sad postoji. Sledi mi put od 3,5 do 4 km biciklom i idemo. Posle čak kilometra i po, mala pauza, zato što ova ovdje gospođa dotična, koja trenutno sama sebe vozi na biciklu, nema kondiciju, a i mnogo je vrućina, morala sam malo da odmorim, da pimnem vodicu, da se povrnem, jer imam još da pedalam, a nadalje je još malo asfalt, pa onda ide zemlja, tako da neće bude lako, kao što mi je do sad bilo lako. Znači, nalazimo se trenutno na kružni tok ili ti na petlju. Iza mene se nalazi čuveni koridor, tako dugo građen, ako ovim prolazite, ako idete u Grčku na more. Ali ove godine niste bili, verovatno. I da pivnem još malo vodu, da se povrnem ako je to ikako moguće, i nastavljam dalje. Pa ću vi kažem kuda idem i na koji piše u naslov. Ka manastiru ili crkvi. Se nalazi na 2,5 km od centra Grdelice, a na 3,5 km od moje kuće, znači sledi mi još pedalanja. Poželite mi sreću. A mora i bateriju promenim, da znate. Da možda slučajno da niste to zapamtili. E pa ljudi moji, stigla sam do mesta sa kog ću morati da nastavim pešaka, iz razloga što, pod 1, nemam kondiciju da se popnem na gore na biciklu, znači ću ga teram na ruke da bi se spustila na dole imam kondiciju da se spustim s njom, imam dobre kočnice, a pod broj 2, bicikla mi nije neka za uzbrdo penjanje, realno nisam ga mnogo skupo platila, bila je poprilično jeftina, da ne lupam, možda je koštala 12.000 pre 2-3 godine, nova do duše, ali nije za ovakve aktivnosti. Znači sledi uspon od 1 km uz brdo, plus ranac, plus bicikla. Poželite mi sreću još jednom, pitanje je da li ću se živa uspeti na gore. Posle 10 minuta, 10 hodanja uz brdo, sledi mala pauza, mlecna, od 20 minuta, šalim se, nisam pozirala toliko, ali bar 5 minuta jesam. Jer znate li koje se desilo? Vidjela sam vevericu, oličku, malu, slatku. Znate li vi koliko ja dugo vreme jurim da slikam neku vevericu? Mnogo dugo. A nigde gu nema ni jedna, ni na vidik. I sve da nisam ponela aparat, samo kamericu. A gospodjica na granjko. I eto, sutra ću da dođem s aparat. Će vidi ona.
I konačno smo stigli na odredište, to jest ja sam stigla, vi uživate doma, gledate me iz fotelju, iz krevet, kako god, a ja se znojim odozdola, ali nema veze, samo vi uživajte. Znači, odredište je bilo crkva ili ti manastir Svetog Nikole, stigli smo, tu smo i pre nego što vas povedem u obilazak, ja se moram malo povrnem. Ovo što vidite ovdje nije objektiv, nego je moja šolja, gdje sam ja napravila nesić, ladni, stavila sam i ledić, sad ćemo da vidimo koliko je to i dalje ladno, zato što je ovo šolja termostat, što bi rekao Šojić, ili termos, što je pravilno. Pa nije led ledeni, ali je fino, odlično, top. Inače, ovdje je mnogo fino, to mogu vi kažem, nema živa duša, samo se čuju neke ptičice, tako da uskoro dolazim sa fotoaparatom. Ima sednem ovdje cel dan i samo da gi čekam. To je sedneš za jedenje, pa ću gi mamim i ću gi čekam. Nego da se vratimo mi na temu. Dok se ja ne povrnem, vi možda gledate mene kako se povrćem. Šalim se, ne mora me gledate. Samo popijem malo nesić, popijem malo vodicu, zato što, kao što smo već rekli, bez vodu nigde ne idemo, pa ću vas provedem malo u obilazak da vidite kako to izgleda i šta sve to ovdje ima. I prelepo dvorište, jel te, gdje može se dođe da se odmori, ima stočići ko što vidite, klupice, tako da ko hoće malo da pobegne iz grada, iz grdelice grada, šalim se, pošto ovo ne je grdelica, neki put zna da bude gužva, znaš, tako da ko hoće malo da pobegne u prirodu da se odmori, ovo je fino mesto, a nije daleko i što je bitno, prohodno je kolima, to sam zaboravila da kažem, znači put je generalno dobar, nije mnogo ni uzbrdo, tako da skoro s bilo koja kola možda dođete ovdje, a može i pešaka da se promajete, što ovdje. Ono što konkretno mogu vam kažem o ovoj crkvi jeste da potiče iz 16. veka, naravno nazvana je po Svetom Nikoli, međutim ova crkva ne izgleda sada onako kako izgledala u 16. veku normalno, kao što možete da vidite, arhitektura i dizajn je novije gradnje, tako da više puta kroz vekove je rušena, obnavljana, a sada se i nadograđuje određeni deo. Ne znam šta drugo mogu da vam kažem, još se zove i manastir Svetog Nikole zbog toga što je ovdje nekad bio ceo kompleks, znači manastir je bio i onda je ova crkva izgrađena, da li baš na tim temeljima ili tu negde, nisam sigurno, ne mogu da lupam, ali zbog toga se još zove i manastir, u stvari nije manastir nego je crkva. Inače, ovdje komarci ne da ujedaju i usput, sve su me i cepili ko po običaju i samo počinje mislim da sam mnogo slatka. Izgleda da jesam, znači ovo je strašno, ali da, ću preživim, ima me i za mene i za komarci. A šta, ima se, može se. Ono što je bitno da kažem u vezi ove crkve je na koliko se metara nadmorske visine nalazi, a to ćete uskoro saznati.
crkva se nalazi na 350 metara nadmorske visine, tako da sad i tu informaciju znate ako vam je bitna, a ako vam nije bitna, to je apsolutno vaš problem, zato što je mene zanimalo. I dok pijem ovaj nes, samo želim da vi podsjetim da se na mom YouTube kanalu trenutno odigrava nagradna igra, ili ti giveaway, ili ti darivanje. Imate još malo vremena, tačno do 26. da učestvujete i da možda osvojite, pa nisu baš vredne, ali nisu ni jeftine nagrade, a to su Genius zvučnici i Vox kuvalo za vodu. Prema tome, pogledajte video koje se nalazi na mom kanalu koji se zove Giveaway, hvala za 500 pratioca i tih. Izgleda da nije dovoljno jak ovaj nes, pošto mi još nije došao do mozak. I sad se vi pitate, koji mozak? Pa dobro, moj si je koliko toliko. I da se vratim na temu, i tu na tom videu, znači ne ti, nego tu na tom videu imate pravila kako da učestvujete i potencijalno dobijete vrlo veoma vredne nagrade.
vidite manastir ili ti crkvu Svetog Nikole. Ne znam šta drugo da vam kažem što niste mogli da vidite na snimak. Meni se iskreno sviđa. Ako ste u blizini Grdelice ili ti Leskovca, možete se promaditi ovdje, lepo je da se odmorite, lepo je da vidite. Prijetno je, ptičice pevaju, komarci sisuju krv, ali to ćemo da zanemarimo. Ovoliki krugovi imam po noge, kakvi su ovi komarci, što je? Najedite se! Da, komarci sisuju krv, to je možda stavka broj 1, ali dobro, to im posao, to im rabota koji će. Što će oni mora da živu, mislim. Ne znam što da vi kažem više, osim ako se niste subscribe-ovali na moj YouTube kanal, obavezno subscribe, jer mnogo zanimljivih videa sledi. Obilazimo Srbiju, pravimo cepke smeške, maltretiramo Ivana, Ivan maltretira mene, mislim to je sve normalno. I tako i da ne znam gdje ćemo da idemo na sljedeće mjesto, vi kajem pravo. Ne znam. Prema tome što bi se reklo, stay tuned na moj YouTube kanal, zato što mnogo novih klipova i zanimljivih sadržaja sledi. Za sam kraj, pre nego što odjavim, mogu da vi kažem da sad planiram da stavim Oloju čudo na glavu sa sve kamericu i da se spuštim na dole, imam dobre kočnice, poželite mi sreću, držite mi palčevi, znači koga to je zanima kod se ja spuštim na dole s biciklu, neću ga znači guram na ruke, ću sednem na njuma, to jest na nju, i ima se spuštim na dole, pa što bude, bude. Imam 2 kočnice. Prednju i zadnju. Ali prednju neću koristim. Da ne bude džip kidnaperi. Ništa ljudovi, koga to je zanima da li ću ja preživim na dole ili neću, slobodno možda se isključi iz video, a koga zanima, neko stane do kraj jer sledi moje spuštanje sa 350 metara nadmorske visine.
Živa sam, ništa ne brini se, jedva, ali sam živa.